tuần trung mà cần ăn tổ chú Joel hiền abial pa Chris hi akin omem ti phía đó na hetia phía đó chân chú Chris hi IG lama ai active deuh laka chu mai ne vin mei che thala khan lai kang chi te khang kha aching na sajwala inbox over text zui tak ta pon ei zo zawa chu mi ni wang chuan Joel hian akin na hi avong nung tak tak lawanga ti ngai dan kha nei ta ni ti chan tuần trung ma hian an ma ni pui thu hian Juya hian mang do na Juya ina hian leng lut turin an va som anganang an va leng lut anga ti zong o ti chuan Juya hian nin date pui tan alo som don ani tuna hian kan lo entranang hi ania ka soi fia pa don ani ti khian Juya ka ti chu sam toy nu khinia ti chuan Joel le Chris khi mi pa zo khinia an va leng luta Chris le Joel hi ekati Juya hi high school tong ko mai to angin anin soya tikhian an lenga kha an vatlo ko zok ani tichuan engei ti tak tan hantia tichuan Juya ke chuan podcast ka ti thina model ka ni boka chuanin ti vel kha soya ma khi ani tak tak boka khi ania tichuanin hei bulka tran ve ka ti chobe me kan inten ti ti na engei ti tia Joel ke chuan in office to ma ka thoka chu tiang kha tiang chuan ti in an hanin kom chowa minute som ni don chu anin kom pa ngai ni ti chuan chu tia anin kom nu chuan Joel khianin hey zoom meeting le nga ya vuni kan holiday nia ka thiam pa nei kan kon leng chu ka ma se zoom meeting poi mo lu tuk tak mai he om tat mai chu wang chuanin ti han loin kom mula ka sung kha ti lok mai nge minute som ni som thum vel ba ka ni rawang a ti ya ti chuan Juya ken o ko um pol tholo om ko ba khen han ti mai ta che ti ango ka sunga ka vati zok ngai ti khan loin kom ro ka khai rawang tin zoom meeting ti to chuan a chua san ta ne ti chuan an plan a chuan zoom meeting ava nei der chung khan Juya khian Chris khi date puya alo aso manga lo thun hai ta che te hi thun hai ta tiang khan akin omem ti khan tel zona ne a tran ti ga chu tiang in ting hal mai big lawa enge I tho thuna tia Chris khian in photographer ka ne ya kum ni chung chu ka ti ve tuwa mi tha te ka lak sa ka tiang khan ti vel kha soi ne ani chu mole ge podcast ka ti thuen si podcast title I ngai nang ilang to nga yam batia chon la lang ngai lo tiang nam panga impolan chu la ti ngai lo tia again ka podcast lo la lang vela thang lo ko zero chinang atak takai po thiam ka ring lat I do in zero chinang an tia hey mock interview an tiang to khan mock podcast kan ne don ne chon mai ka lak sa ka kha ti chinang o thiam dong ge don lo kan ti chinanga chu chon kan la ti don ne tia an hanin kom vela hey ka bulami hi tlangwan mel tha tak mai hi khoi sunia photographer ka ne ya to tiang kha tiang chu ni a ton tu mai ka kon kom do na an ti de kwal vela ti chuan chu ta chuan a han ko mai kom vela ka mel tholai ne ma tia email tha ka ti tak tak film thulovin email tha ka ti tia alom tan na ne ta chuan ani le hey kanin kha chowa in date puya te som ta chela sangem tan ti ve ne Chris kenin sang chu sang hak sanom heinem antita chu ta chuan Juya ken lok atia mai ka ta tha film thulovin dek lovin to na hian in date puya som ta chelen ting emin chana nga tia chuan Chris ken kan kalang ani mai lom hak sanom heinem ati awesome te et mai ni adu ain alo easy ani chu ze pro chuan khatia an awesome ta kan kalang ani mai lom anti ta ka chuan film thulovin ka ti tak tak ania bel nu nei sia intingan an Joel nen khan intinge atia o Joel chuanin a khriat khang ngai theinem chu ba ka in date ta len chu pui kha tianga chu ta chu inge puinom hleinem in date ngot te chu ta chuanin Juya ken lok kan in date chuan an tin zel ngai kan omang bel nu nei box sia inge zona kan kal pui don ti nem ni tia chuan Chris khian kha chu abura ka zikani mai rom atu chuanin kan kal pui nga khang te kha chu acha chopin ani mayang chu atia ma se Juya ken ngo chu tiang acha chop chu ka du ngat lo a chan chu lo in ngai zong chota pon dina teng he min kan om lo san ve mai don sin irin om lo in ka khetlat atita irin om lo na li nei le nem nang ma nin de pe min so ma ka in ka lo ti ni ma ya ke mang ka som che pon ni lawa ti chok tan ta ni ani le lo in ngai zong tai la mi dang in som ta chu se sang em atia to lawang te chon ti ma se oi che lawa ko oi lo ani le ton main midang tiang hian in date pui to thin hol mai matia chuan Chris ken awesome takin date pui hi chu kan nun ania kan nuam ti zong ania ka ti thei vak lom hang te chu ngai zong het tak tak kan nei ni lo zonin ka mei che du zong tu chu ka len chu pui thei lo matia
anh đi là tụi nó mới Joel này thế nên ngay zong hết lâu em nỉ thì nó zota cho ta cho nên Joel hichu pandemic lai mo lockdown lai khalaya in tong kan nia kan man het vak lo tiangin relationship serious tak ani dam lo ati chotan tran ta ni chu cho nên ani le tun ma in mei chedang huin an tinge in date dan in leng ho ngot nge physical takin in kalpuyam mo tong kam ol sam chuan in mudun thrinam tin ang ni chu in direct dong lakan soita cho nên chu nghe khia ta chul na hun kal to lo ma tia anga ko chu min khil pa to chan chu he tu na po in date puyam in so ma enge eng chen thleng nge thleni tum hi ka khia tangai tun mai lo ti thin dana eng thleng nge in chen thin tia Joel khan atul chuan vain an ti vek zel ati chhota ne chu ta chia chuan khinu khan man chuak ta ngoi ko irin om lo wing ka khetlat ati po han khi pa hian enge ka kan om lo na nang ma min so ma sa lo ma ti ta ani le ke man som lo ta chela tu na hianin nang ma min so ma ngem nang ma min som phatla min som du na thin lu nei chuanin in date chu ka tu so wang chu tia ka som che wanga kal tu ka ngai ngai tlat ni chong ka du bek lo tia ta chon Christian ani le ka so mang che kan in date thei ngem ati chhotron ta ne chu mai ne lovin tuna hianin ramiti chon ka fop thei cheng hem ati chhotron ta chu ta che chon ria khi alo thong tong ko I thil tim hi ke ma ka in ve na ngai do tlat min ke si tumin ka khatlat an ti chhota chu dam pang pon ni lo idu chuan ka ti na cholom idu lo chong ka tum chong hlei nem an ti chhovel ta chu ta chuanin akin om lo ni ti kha achiang ta viau ta abial nu ra khata tang lo en tu te mo Joel te kha anon kalanga anon chu chal don ta ne zo thun tu mai kan enanga chuan an vakal ta an valut ta ne Joel khi thin ram khomai ton te chuan in thil soi zong song ka khave ka I thil lo se lo kan am lo to na zong song punang ma ngai nin poma ti chho tran ta chuanin Chris kina kha thiam lo khop maya an khel fia chuanin inge ka nom lo na ama zo ki min som ma sa lom ti kha tran chan ve ta ni ama na som lo che mo I lo poma I nom lo wa tin ton mai me chadang I lo date puya I lo mut pui to thin ti punang ma nin poma tia khang ka thoi zong song kha tho dik ve ka ni chuang hle nem kan mi khriat ngai do tu na ka ton thak ve chau nen kan in bia ka du ka khrilang chu dot po ka khrilang chu tia ani lo yo nom lo ti nang ma ngei ni tong ka tong in kan kha thei I soi kan khria chu wang chuanin irin tlak lo zialang to atita Joel khanin ma se Christian heti anga mi ma in soi fi hi ka du lo wa chu wang chuanin camera ma ni lo wa company chumin kan ka soi fi anga tia ma se khinu khan Joel khan soi fi la tu rom to chuang lo ti khana chiang vek to tem ani chu soi ka soi fi nei ngai thadu nei chuanin me ton phone anga company chumin kan soi fi don ne tin tu na khan fo po mi ti nge taksa po ka khoyem chu ti khati chu wang chuin ti mi ti dan hi ka du big lo ti chhota ti chuanin engpon ni se enge nang adu tok I mi pa khi mo Chris khi in soi fi chul na ka khalo ko in soi fi na ngai thadu nei chuan malina khan pain private in kan len mudon ne tia achua san taw ta dei maya je chuan anin kau chu ti khan atop chu ani ta dek me ni ole kha khaton tu ma kan en thei chu ni ya tlang puin hey me pa pon lo ne ve tho me phei chia chu pon ne bik lawa mi pa sual len me che sual me che phaka me pa phaka chuan an thiam lo na hian midang an dem thruina to na mi po kha thiam lo na midang adema ama zo min an lo ma sa lom ti te ting kha tiang hun ran chang tak takin ka ti chuang hlei nem nge nang ka thu se jong kha thu ti kan hlei nem ti te tin pul pui ba chuan ama kha in thiam tla ni ren om lo wang nei khalo chu wang chuanin midang adema chu wa kanin kar siam thadi do chuanin private in min ron mulak kanin kan se fel don ne la ti ta deu ni chu ama kha dikai lai ngai tlat me anin ka khia that zui kan om lo ni ole khati zong khatun tu makan en the chu ni ya video dang atiang hi kon ti le kan tum thina nga tiang hliang po kan ti ta poi chak om line alak loa kema video siam pa ngai ka kon da zo lo chuanin mi content lang la ka YouTube channel siam kha a thei lawa mi content ten kan la reaction ang chu ni tho ma se tiang hliang ni khanin a him bik lawa chu wang chuan alak loa video dang ka kon da zo te po muna min ti iten e chon milong en sak tu kan som chu wa video dang a tiang lam pang hi dang kan kon te la don ya tu to phatang